secretary lo treasurer sinot lo ex DM lo lagi jadi kami nak muncul di Daniel Terong public secretary in charge SCL jadi Fransia bangke open di kosong vote le lakan helang seta tarik ni 5 clear ni kan exact lah vote bangke sudah rata pimpinan ke cepat tu Terong tenon ilong ni ben soal bertan ke patut itu orang SC man vote ke Frans asam vote ke song di sonane ngahana pimpinan Terong boleh itu silakan mana itu curur Dengan curulu, klaim macam itu, dengan opposition party, extreme opposition itu, itu sumpit, tangka maha abe, gari dura abe, in spite of all the inclement political environment, there are so many people in Karbiang Lawan di masa who wanted to be SC and wanted to be part and parcel of the autonomous movement. Maksudnya time. Hai kado be arab tani tu chulo tapi sige nali tu media tu tani tu meeting damket ini lapen kado be akam penaran ke klaim ni akam sta minali tu tala ni tu klaim tak nakam nak iklan di dalam si media tu tani tu chulo pilih bang jadi tu ke ruling tu mason sasbi la personality pada suku bahwa position sta je episode set penalat pendek dalam tu ke wal ke do mason tu ini tu ke setanang itu nak kerabun press conference lah satan nak paju long day lah still there dia cuma report ni kalau kita jadi langsung nak kena curul lalu sih bahkan even government official tu mana jadi curul kita undang ke exam jin kan kok rap joy wan kan kok kipi long dia mana salah ke itu banyak official tu final ni itu jenis tak ini tu long berkana ke lihat pakai kita claim desen arsul masih ada pandai curur penampar ke ini tu mai assessment bukan dari itu puro assessment apa ke buat ke ini tu opposition party doang curur si puan makin long lagi langsung ke SSC tu masa Kongres di masa official maybe equally divided no nothing as of now lalu ke kihai berarti chance tanggung salah part position ang ni tu macam teknologi ke ni tu si fighting race no BJP pen kajian jiki SC lapan Kongres lapan efficiency tu ke they are nowhere in the picture. Ini adalah mana yang repeat itu cuma kan ini lah. Langsung a political situation kibi kok ke lah ke efficiency pen Kongres itu si kibi. BJP pan kira apa? Opposition unity lah tu. Opposition tetap kerana itu common candidate nak ke place itu. Mesti labang ke akan ikut. Anak saya akan ikut ke ini tu kita download ke efficiency pen Kongres. Anak bangsa opposition apa yang berpacung di tidak ada political benefit. Asal election kan kira apa bangke, lain tu lapan bangsa orang kira apa bangke efisiensi pen Kongres atau si BJP kan ram mana di election ke opposition berpacung di tidak ada. Lalu mau rendet pun ada. Lalu ada itu bangke efisiensi pen Kongres atau si enak BJP yang senang ada. Nilai tu dah ada efisiensi dah ada. Kongres dah ada pun ada. Ada itu pakai lah parti ini efisiensi Kongres. Lapan ini tu sini, non rende tu ada tu fisik ini. Hala efisiensi opposition parti yang cenderung tidak ada banyak tu pukul si EVM kan blend dalam tak apa apa blend dalam asal sih itu. Hai tu. Sebab exact hormon bangnya opposition cenderung tidak ada positif keren banget tu pukul. Ini adalah mana ke insan jen pensi kicun loh sama sendiri tu kita loh major khotna be cingbe pak pokra pun nanti dua kali ini tenaga dangor khotna begitu kami dekhan ekor amar hisab itu peaceful beli kok
are. Nasi efficiency tum pinong nangi to council election kala tum immediately after council election tum re-election non election MP election hole nok nangi jedet sai tum manifesto long la jedet sai main issue masih council election apa tu bagi lagi non pini press conference long nali tum media through kan nali efficiency pat arjun tu efficiency tum non na MP election tak kedam tang council election re-election patulima hanjima masa moral courage duma bel langsung bang ini and parke rada panel to mission message we wanted to give a clarion call to the people of Karbi Anglong, Dimah South and West Karbi to join the autonomous state movement because even if we face defeat also we will continue with our autonomous state movement. Lain dari itu punya, jadi itu election rendet serta hadat serta tarik fee hilo protect, code of conduct hilo protect, immediately dari itu autonomous state movement angcing jadi, kan autonomous state movement itu kali PGR eviction alam, give and take polisi alam tadi, lapen kapre development alam sekali. Movement pancing hasil langsung analisis dan media itu kan rata dengan pacini itu ning cipa binang ni asal election ke apa kan rembong tu asal autonomous movement pakai itu klembong apa ni udah rata dengan pacini itu itu maksud Mahatma Gandhi sita election ko petition si India bangsa Hindi bantu Samson Singh increased the election high happiness in Karbi district ke one no negative ASC KSC NCF election high happiness सरकार panel itu give and take policy aku thaka PGR area lompen illegal infrastructure apa eviction puta pacak autonomous state aku tak talks tangam puta pacak cak CAA Citizenship Amendment Act itu cisong SSC pinangan entire asam tak pinangan asam buat cisong kapesi itu sarkar bang bounded force sudah sa bill parliament law itu parai oke Karbi Anglong West Karbi Anglong di Mahasau oke it was get outside the purview of CAA labang kene di SSC kan kapre sama yang dia kan dia boleh sama alih itu baterai dalam lah yang dalam nak kongres itu cisong se EPSLC itu cisong se program apa ada di sini masih non uniform civil code Dewan Jalan dulu pasal sih Mars tarik ini yang chief minister kan perlu Karbi Anglong West Karbi Anglong di Mahasau it should be kept outside the purview of the UCC Uniform Civil Code. Nah, ada bahasa Uniform Civil Code pakai Article 44 of the Indian Constitution. Indian Constitution Article 44 of there shall be an uniform civil code in the country. Anda bahasa pakai Constitution kayak adopt Constituent Assembly dan bahasa Constitution kayak adopt top 1949. Boleh deh, kongres tu sih mana uniform civil kota. Setelah latame, ane sih, emang tu bisnis sama orang emang bisnis sama cicak. Program orang cicak, program orang tadi lah pakai itu papon dong leluk sih. Setelah kada we punya, papon dong leluk we kecicak alam coba. Sih, jadi tu orang pakai, lah satu dah kecicak sama program itu dengan PG. Nah, hello nanti media true kan ini. Rata untuk kejadian yang pakai election result out klan lo itu itu tarik formi apa nanti itu media oke lah ini dia itu kan itu namanya press oke tanah itu lain lo pardon 6 schedule is more powerful than autonomous state that is why we are demanding an autonomous state so that police can be brought under this thing ini tuh mengantar police kan order punya lah you arrest these people. Kalau bangsa power ke only when we get state. Nasi asam lo duduk dulu.
state kan non APSLC itu si itu ke 6 root si naik kalau kita mau si kuningnya long kalau tum nona bang ke 6 root kan bang konel lalu deh